Kapitang Enteng! Bati ka pa'y laeng dito'y balay, tuyang. Saan ka, pumampanaw? Aglaba ka kiday. Tawanin maisuot ko a kamisita. Adda pa panak ita ba daw, si kanta aglaba. Uray dagiti dadumalaang, tailabak to amin inton sumang putak. Papanamaya, tanay, mapana ko ni bangkag. Ay, di ka pa yan matatao dito'y balay. Napatag nga road ti papanak. Mapanak gumatang iti kabarbaro asilpon ka. Anya, pangalaam ko mga iti igatang mau. Di mo ko na imutang kamanain. Ka, basit lang matkit di tinutang ka. Mabayadak tumutla day jay. Ay na, tuyang, may lumlum kan taon iti utang. Abay, saan ka ngagbuteng? Basit lang matut-utangag. Kan apay kumaamabuteng ka ngay. Saan mo't asikati kamaten da no bilang? Ay, kat makamu ka. Numaisagmak ka, gapo iti kinatanggan ti ulam. Makamu ka. Di ka tultulungan. Adto'y ti sabon. Ato'y matibayad ko. Agyaman maray. Di, lumabas mo ni Mari Tuyang. Nagseksi. Uwin nga ang paiso. Padagasok man. Marituyang! Dumagas ka pa'y Hello, kukumaray. Talaga dumagasak. Gaputa nakita kayo dito ng agsarsarita. Kaya't ko nga ipakita kada kayo ti high-tech a cellphone ka. Nay, high-tech ko nam. Sigurado nga rod anangin na dayta, Maray. Ay, katun okay lang. Gaputa damot igatang ka. When matkit di sige Panawan kayo pa'y ditoy, tainak pa'y aglaba. Sige lang, Maray. Ngam no siya, inton maluman nga aglabaa. Enjoy pa'y nga usaran to'y kabarbaraw. Kan high-tech asilpon ka. Mari Tuyang. Oh, apaya kita enak iti kasta, Maray. Aday bagam? Kuang amin. Di ka unay. Amok ang inginaan ta cellphone mo. Nanya kumangay kat adamot igatang ko. Nakita nga men na nakisarita ka ken ni Jerry Abumbay di Kalman. Ken nakita nga day nyawat na kwarta. Isu nga amok nga inutang mo timbayad mo iti dayta. Ay kwa. Basta, enjoyak nga usaran to'y high-tech asilpon ka. Kat awanan bibiyang mau no nangalaak iting gatang kaw. Panangisakit laeng daytoy. Diyak kaya ta may lumlum ka iti utang. Ay saus! Awan nga rod bibiyang mau no anya ti kayat kong aramidan si kabaak. Ay, sige. Bayadam nga rodan tay 2,000 nga utang mo kanyak. Awan pagbayad ko ita. Ibirukan ka laangan iti padam abaak ang mga sawakan ka. Diyak ka sa pulan ta asawa. Agbayad ka kidain. Tano saan? Ipabarangay ka. Naramidom ti kayat mo. Dita ka man laangan baak. Talagang aramidan! Abay, asap sa pulan nak, nanatuyang. Aglugan kayo iti tricycle ka? Saan, kwaraw? At dala ko makidawag apaburkan ka. Angay, dayta. Ay, umay kayo Intag merinda di ta kantina. Uray, ta saan pa'y asak tinakapila? Ay. Day taman ti kayat ko ken kakwaraw. Malain tangarudang. Alan, nanatuyang, agmerinda tayaw. Naimas ti luto da di tao, iso akay kayat ka. Thank you, kwaraw. Ita, anya ti kunayo nga ibagayo kanyak itay ije paradaan. Amok nga ado ti urnong mau, kwaraw. Saan matunay? Ang mapaya na damag yaw. Ay, kwaraw. Mabalin ka di apautangan nak iti pagbayad ko kin ni Mari Kwanang baa. Anya?
Ang manungay. Basit laeng. Bayadak tumit laeng inton makaapit kamay kinibadong kaw. Uray 20,000 laeng. Yay! Nagdakalmot gayam. Ay, ladingita. Ngamawang kasta nga urnong kaw. Anya, oh, jakpat siya. Ha? Tikunam kitday. Papaidaman nak. Ha? Ipagarup mo siguro no jak makabayad na. Ninay. Apa ati makder kayaon? Kuang amin nana. Ako na talaga ti kasta kwartak. Apa yung amin na nakautang kayo Kat awan mo't amo kapag gasgastuan niya. Agpada kayo laki ni Marikwa ng baak aman nakibiyang. Da kayo man lati agasawan. Kada kayo ti agbagay. Ay surun kaon. Di ta ka man langan. Ha? Iyay. Nilakit din ni Nana Tuyang. Gimuran. Gaputasaan ko akayata pautangan. At iti kape pare. At kape ta kabayatan ti panagsarita ta. Agyaman pare Pasensya kan pare no nataktak kay teraramidam dito balayaw. Masapol ko ngamin ti makasarasarita. Awan ngamin pangibagaak iti parikot ko pare. No problem ta kumpare ta. Agap. Apay nga awan pangibagam ako nam. Kat adamat ni Marituyang. Kasano ko mga iso ti pangibagaak pare. Kat iso nga rod ti problema pare. Apay aya pare. Apay nga iso ti parikot na. Saan maaw-awatan pare? Naglaing nga umutang nga oray awan mo't namnamahan na pangalan na iti pagbayad na pare. May lumlum kami iti ado nga utang no kas dyan nalatan pare. Tangar aramatan na, iti utangan na. Igat-gatang na lang mo't kadag iti pagpaspasikat na pare. Kinapudno na, awan ka is-iskan na, dagiti pangigas-gastusan na. Kasaritak tuman, bareng dumngag kanyak. Ay! Anya teraramidam tuyang? Ay! Bigat, agirik-rikap ka iti tawakan ridaw. Ay, awan, malaminak laeng. Ala, rumwarkan ta isirak tiri daw ba daw? Ay! Jakpat dyan amalamin ka, tuyang. Anakit din, rumwarkan ta irikap kun tiri daw. Nanatuyang! Nada kayo kadi! Nanatuyang! Yahoo! Ay, kung nagtupay ka, tuyang! Ilamlam mga Nigeria niya! Tangiwat mo! Di ka natagaray! Yahoo! Awan pa'y ngamin pagbayad ko ita. Iso nga aglamangak pa'y lang. Intun bigat ngay. At dan pagbayad mo. Di ka sumanao. Amangan numadlaw ng addagayam tao dito uneg. Urayang pa'y amakapanaw ni Jere. Sakbay arumar ka amapan ijay bangkag mo. Agnakam ka itan. Abangan no idarum na ka. No saan ka amakabayad. Imay ka di dito itirsinam ni Jiray. Kagamad ko anang. Saan mo itkwaraw? Apay aya? Makapungpungtot kininana Tuyang. Anya, apay ka na? Saan ka nung amin na nagtungpal iti saritaan da, apa nagbayad ni Nana Tuyang iti utang na? Ay, sos. Dayjay tumot amari tuyang. Sapay nakabutbutang ni Jerry no makaungat. Imbaga na nga rod kanyak nga idarum na ni Nana Tuyang, no saan ngagbayad. Ilamlamangan na pa'y ka nung amin, numapan ni Jebalayda. So aday jay, adadan anakaungat. Agparang kumangaminan makisarita kin ni Jerry. Ang mga nun, adala makapungtot dayjay, nukas jeter aramidan na. Agtugaw ka, Jerry. Ano ti may paikukan ka? Awan mo't siguro ti utang kukan ka niya. Agyaman na, kapitan. Awan ti utang mo kanyak. Nga madakayat ko nga ipabarangay akabaranggayam. Asinaw? Kanaan niya ti rason nga ipabarangay mo? Ipabarangay ko, ni bakit tuyang? Nagdakal ti utang na kanyak. Ngam ilamlam mga nakit din. Kaya't ko nga ireklamaw na ijay abakat tuyang. Mala, ipormal mo nga raw ti reklamaw. Tama imbitaran kayo dito barangay hall. Iparang mo, dagiti pamanagnak mao.
may papan iti akusasyon mo kan ni Marituyang. Urnusan tayo daytoy. Aba na. Namuam ka din ti may papan ka ni Marituyang, Maray. Di ka di pa nangipabarangay ni Jerry kan kuana. Saan laaday ta? Ado kami gaya man nakautangan na. Taamin nga ingat-gatang nakadagiti ka barbara o kan nginginaan agamit na. Nga umay na ipaspasikat. Pasig magayam nga utang. Anya? Kahit kasano nga ron itan ni Marituyang? Diyak amu ah. Ngamdamag ko nga amin dagiti nakautangan na katagdarumda no saan nga agbayad. Kaasimat nga rod ni Marituyang. Ay, napasindayag tumat nga minunay. Ay, huwan nga rod ah. Ang masyanak mo lang nga rod kang kwana. Nga oray kaskasanaw, tanay, kumari talat tamad day chay. Ay na, kasano da ito yan ba daw? Ay, nagado da giti agreklamaw kontra kanya. Agdarumda ka no amay, no jak makabayad. Awan mat nga rod pagbayad ko kada giti inutang ko kada kwada. Ay, tulungan na ka di ba daw? Daytoyan, di magbagak idikan katuyang. Anya nga ita. Nakaungatan, dagiti nakautangam. Kari ka, kari. Di mo matungtung palin ti karem. Pangalaam nga rod ita, iti pagbayad mo ka dagiti nakautangam. Pangasim ka di ba daw? Amaw nga dornong mau. Pangasim, tatulungan na ngagbayad ka dagiti utang ka. Ikaray, tulungan kanton ngagbangkag, basta tulungan na. Ay, jak kayat ti mabalaw day. Makamu ka. Binagbagaan ka idain ngam natangkan ti ulam. Iso asik ka ti mangsolbar iti parikot mo. Utang ka nga niya, utang, di mo matpaypayadan. Pangasim ka din ba daw, tulungan na. Ay, sigurado mabalo dak no jak mabayadan dagiti adaw nga utang kao. Apay nga da ka Marituyang, di mat kagurguran ak. Ay, maray, imayak, gaputa kayat ko ti dumawat iti pamakawan ken ka. Naamiris ko, amad iti naramit ko. Kahit, anya ti kasapulam. Pangaasim amaray, di na kuman idarom. Di ka kumamakinayon kadagiti adaw ngagpangpanggap amang idarom kanyak. Ikarigatak ti agbayad iti utang ko ken ka. Naa. Mabutang ka malagayam amay daraw. Ay, uwan amaray. Ijak kaya ti sa pangaasay saan kan nga agdarom kontra kanyak. No saan talang agkumari ak, talaga nga idarum ka. Ay na! Ay, thank you, maray. Ikaray agbalbaliw akaun. Katsapay la kumata di dakon idarum dagiti daduma anak kautangak. Mapan ko ida kasarita, bareng saan dakon nga ireklamaw. Waraw. Apay nga imay kayo dito'y balay kaw. Ngawan may pautang ko kada kayaw. Sa anak nga umay umutang. Anya nga rod ti gagarayaw. Saan aya apagayam mo ni Jiray? Wun mait, apay kaday. Pangaasim man takasaritam. Ibagam asaan na kun nga idarom. Ikarigatak abayadan ti utang ko kunkwana. Inakto ila ko tay brandyo a high-tech asilpon kaw. Tapno adda pagbayad ko kadagiti utang kaw. Ala, padasak akasarita. Tasaan kumot a panunot ti panunot na. Kan may mayat mo't lang no da kayo amis mo ti umasidag kan kwa na. Kuyugan nakman nga rod kwarog. Kasarita ta ni Jiray. Bareng saan nan nga ituloy ti mangidarum kanya. Ala, agulima kayo. Tadan dagiti masiknan. Awan ni sekretary ita. Ada importante ana panan na. So, si Kaman Jipot ti mangisurat kadagiti mapagsasaritaan ita. Wan kapitan, di ka agdanag. Tay surat ko amin.
pati ka di tay damo nga imbagam? Anya! Kurasada na! Isurat mo, dagiti amin, nga ibaga dagiti dua benag. Un kapitan. Ita, Jire, si Katagsaw. Ibagam kada kami, napay nga ireklamom ni Marito yang. Ay, agyaman nak, kapitan. Talaga ang makaungetak itan. Imutang kanyak ni Tuyang. Imutang iti 20,000. Di na mabalin a paglipakan da ita. Gaputa at daigam ko a resibo. Oh. Atoy. Nalawag mat siguro. Ang makita yaw. Gaputa naglawa to'y resibong ay naramid ko. Kan may sa... Adda pa'y kasuratan ang nagpinirmaan mi. Imat kumatlaang ita. Ngam ilimlim mga nakon. Di na kaya ti agbayad. Iso nga ireklamo kon dito'y barangay. Ita, si kamatag sa umare. Ay na, kapitan. Aklo na, pudno amin dagitimbagan ni Jiray kontra kanyak. Ay, pakawanan na kumaa, Jiray. Pangaasim tay kanak pa iti panawon ko nga agremedyo iti pagbayad ka. Mapan ko pa'y ilako to'y high-tech asilpon ka. Tapno na pagbayad ko kun ka. Ikaray, kagbayad ak ngamsan pa'y nga ita. Agremedyo ak pa iti pagbayad ka. Ininutak abayadan dagiti amin na nakautanga. Agatim ako nam, Jiray. Agpakpakaasin ni Marito yan. Amangga, no mabalin apat ga, tikid dawin na. Sa anak matkit di anarigat akasar sarita, kapitan. Sige, ikak iti pawayway na, nga agbirok iti ibayad na kanyak. Ngamlima laang nga aldaw Katnuawan pa'y laang. Talaga nga idarom kun. Ay, agyaman ak, Jiray. Bayam, inak ilako amin dagiti gamit anang igatanga kadagiti inutang ko kun ka. Ikaray, kag balbaliwa ka na. Ay, nanatoyang. Liklikam ti umutang no awan namnamaam apagbayad mo. Ala sigay! Diton tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.